نزل می آغا خکلی قدردان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی جاڑی حضرت پیر جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی کلاچی یہ پورتا شوا صدا د غم ہر طرف تا پورتا شوا سما د غم کلاچی یہ پورتا شوا صدا د غم ہر طرف تا پورتا شوا سما د غم باد خزان راغے پبوستان پسی HAMDARD Studio Shavada, the voice of heart. پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی بحر وود علم د تقوا سرا قدر یہ وزلو کہ دہر چا سرا بحر وود علم د تقوا سرا قدر یہ وزلو کہ دہر چا سرا نو ډیر پزړه ترمن شو عالمان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی تل د دین اسلام بای خدمت کو ہر بیان یہ خلے د عبرت کو تل د دین اسلام بای خدمت کو ہر بیان یہ خلے د عبرت کو نو ډیر راضی افسوس پا آغی گران پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی نزل میں آغا خکلی قدردان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی عاشق رسول وہ د جہان پما دغ سے انوار یہ وہ آیا پما عاشق رسول وہ د جہان پما دغ سے انوار یہ وہ آیا پما پات ارمانی شمردان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی نور د حقیقت یہ وہ خیالوں کی بھیشان طاقت یہ وہ فکروں کی نور د حقیقت یہ وہ خیالوں کی بھیشان طاقت یہ وہ فکروں کی نوراشلوی خفگان پبل خفگان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی جاڑی حضرت پیر عزیز رحمان پسی پیر طریقت وہ یو رہبر خلے دیر یہ پا بیان کہ وہ اثر خلے پیر طریقت وہ یو رہبر خلے دیر یہ پا بیان
कि वो असर खुले हर सू की खफा दीपो बयान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी नुजड़ा में आगख कुले कदरदान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी कबर ये रूखाना पनवारुशा ढक दो खुशबुयई औ दो अतारुशा कबर ये रूखाना पनवारुशा ढक दो खुशबुयई औ दो अतारुशा नु हर सूक वी गमजल दास इंसान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी उसकारी शहजादा बयादी गितल हम बद जहीर पजड़ो वरी गितल उस कारी शहजादा बयादी गितल हम बद जहीर पजड़ो वरी गितल नो आगख कुली गुल दो गुलिस्तान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी जड़ में आगख कुली कदरदान पसी دا غمجن مرسیا پیش کیږي د همدرد سټوډیو له طرفه په خوندور आवाज د حضرت مولانا قاری شہزاد سعیدی د دې غمجن مرسیه فرمایش کړې ده مولانا بنیامین صاحب حضرت مولانا حواس خان صاحب قاری سوهیل صاحب جناب بابر ندیم صاحب جناب وقاص خان او برادر اکبر جناب یاسر زمان صاحب जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी जाड़ी हजरत पीर अजीज रहमान पसी।